ngasisu pudunu lakchari matam matam ni pawdana khudol tamjaba voice of peoples miyam da khudol tamjari ngasigi thorom asida guest of nation biriba RK Bablu Masak haibadi Manipur Students Association Kolkata aikogi thorom asida saruk labigol da mukta hanna thagatsari thagatsari dasuni ana maktada matam matam gi program voice of peoples for ayake makidigi kokman kurumjari amadi viewers singbu tarana oksari. Okay, thank you. Bablu han ba question na janing ba si Bablu si masak hariba students association asida natawgram yawi rakibano aduga natawgram na ko ing saye advisor na ubi rakibano having matang si maahan don kitang tambi. Yani tabjage ayak si Kolkata da laku 2010 da laki yana boina ai 10 class 10 class 12 floor matunda aduda era masak si thengna ki basi koi gi notice student sports meet aina koi gi annually sai sai kuting le point of koi gi notice student category to sports ma to sai kuting joina hojik chulet na andak sai budi ketang lockdown le bodagi na to gre adugi sports da ayak si sports sanaba yawboina ayak si join to kibane aduda adui 2011 da yana boina join to ki adui matung tarakpada masagi sports se 2012 ta to budu sahi sida kogi me host to budu bane do kitang issue har lai badagi rangal lai badagi awara pa kitang lai badagi koi mane ko host to ngam ki de nam ki da se koi mane ko hai matam da mane ko gi koi masaki organization si kitang big way ki wap sahi jura adigi patang tarakpada 2013 sida amu nong namu sports se yawbang ngamki ba sahi sida ayakna ngamki bi sahi simok da ayak se Manipur Student Association haiba association sigi musaki kusinoina ayak se tokibane. Thank you. Yan nuwaje Bablu makata ko question si aikogi masak hariba organization hai tari association si karamba chahidai hawdorakibano aduga kamai tawno haibigi matang Bablu kitang thambi yaba. Okay yani ai thamjage masak haibasi aina so haina hajakiba Manipur Student Association Kolkata wase yana na form to gibse 1954 adin sigi sai da form to gibane haina aina mayam da thamjage ado adugi matam da form to giba matam sida akogi masak hojik lego masak ase hana adugi matam da layamde haba means magi maming je tonga maming ama layame id KMSU hana adi Kolkata Manipur Student Union hana adugi matam da maming je form to gibane sigi association sida aduga kharle matungda 2007 8 6 7 8 sai matam sida Manipur Student Association Kolkata masak aina mo masemu form to kibani atopa maming ama ontoga. Okay. Hello hojik Babluna masakta member medagi president orakibagi wari sai tare ne ko Babluna member medagi president orakibagi wari mati entan thambi abahan no question maka jatta ne thamjage yani aina 2000 join to ki bahai se as a jam samna sum ai without any post I can dazum yautana item to ki bane sports to matam da ai sanaba yauki adu i matung tarakpada next year da 2012 se gi sports koi notice ki sports to se 2012 se koi Manipur na host to do planning hoiba ala hana gi matam da di sports to se state wise na host to ngame nangasina handak sai sina Manipur to next na Mizoram to next na Assam to ban to ngame 2011 da Mizoram host to ki sports to adu 2012 da next year host to do state se kana no hai matam da koi Manipur host to do adu da adu gi matam da 2012 ki matam sida Manipur host to do se koi Manipur na loina expenditure adu gi myam loina puthok ko dinatte atoba state singa su magi financially ka angam mating pangi hajali adugi matam da
host tawdu sahi se hawakadu sahi tha ahum mari ko mawat ngai matam sita koi manipur gi koi ai mathak la yam sing koi post pa video ba yam sing na sports se kamaina host tawdu gi na khan ba mo so financially yam na weak koi bai tare adu gi matam da manipur koi keno se association se source of income se karai dagi enta kuni an badagi pai le man da badagi koi gi sahi dumaki sports se koina manipur na host to ngam khide ngam ki habi maram di mokoi se sena harabada leramba koi yamasing moi an sing oi post pabi yamasing an sing mo mokoi se manipur da thokiba thokpa se region amagi thokiba ne manipur da thoga koi gi government gomba dagi atopa substance dagi kitang mating da kitang pangna bane na thokiba dagi moi se election timing oi dagi mo paisa nu sa financially se mating lobo ngamak dagi mo sports se host to ngam kiti ngam gider su atopa remaining step sina pulun punsilaga adugi se idumati anyhow tum host simre adugi next 2013 lakpasida ai se kalkata da adugi mandagi leiraga lakabane adu kalkata da thabo amagi sum keno masum jalambadagi lokhanda kogi 2013 gi sports to timing se yoksilak pai ta isara sum ana 2011 da aingonda feel to kiba haidi ns sports to gi matam do remind lak pai ta ai yokhanda adi ngatang gi mitu gi na adu aina SCD sports to kiba kogi Norris sports to gi matam duni ne mixing ne kan toga aina kogi senior anna mada phone toga hangki monda sports se handaki Norris sports se kamain to dino ta kola hangma matamda khangde moi so handak su kanana to godom sikim na host to ne haide di tai ado sikim na host to se nang sikim gi kogi han manipur gi president general secretary pai ba Mr. Lin na brother malame awon phone to kam ta hango mo di pau phawna bani hana to ga Mr. Lin se number thala matung da aina contact to ga Lin dagi mo contact se sikim host to gudro gi kangbu siga wai sanaraga sports yawangam ki ba base aduda mastak se form se tau haidi hana host tau wangam ki tabado adudagi background do ga leirabane ba kanamta haidi magi members leitre amasulaitre kanamta leitre bane ba adugi matam da ns sports se manipur yawuduni hana taw ga mogi meeting se ena taw yawki bane aduda ai isamuk su president ni general secretary ni haigi bagi kenta su kanonda laikide the meeting just as a member of one meeting the mogi notice for meeting laina participate toki adu participate to matam da moina ha ki ngonda nang manipur president la na ai president natte ai as a member of ni ai president do hosi akoi association chikatang kena tawi next meeting dari phone reshuffle to ga ai president do khalakanin haraga adu ki meeting dagi ai se khan ki bane yang ngai journey ni hai tare ko makha tar ko question si bablu da hang se en hang se hauji se kolkata ga hai tare de ko kolkata ga students oina hai tare students oina kayamuk ti lei kolkata do club kolkata gi oina kayamuk le ha so pa idea le ga ya khara tang mo sun hauji se kolkata da aina khanbada ai gi idea da hai ga di aina su sum akogi WhatsApp group ko madasu wagi kolkata city manang da leba adu city wang da leba asansol adagi kharagpur da leba pulap na pusilaga around 400 mukti lay students manipur manipur student pulap na apun na pusilaga lo na makha tar ko si khogi students on chami mukai bisida ko masak tadi masak air association se ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯇꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯛꯇ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯇꯤꯚ ꯕꯣꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯁ ꯄꯥꯏꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯤ 7 to 8 mi tarit na to ni pandi le ai chap chapati keno mai tong tre
president, the vice president, general secretary, sports secretary, and by Makan Makan, organizing secretary, and Makan post Kadoga, Banadele. But what of a yaw member post by the Singh Zulu member Matan in terms of it. Okay. Okay, I'm no idea. Makata, but see, if we give Baluna Masata president head for Padagina Haitareko. Ngasi phawagi journey stage la masak na tawgiba activities haitare ne ko phadan thambi ya yani masak na tawgiba activities hairadi akoigi student gi khaktoy na di tawdre tawwe tawgasu atopa activities tohan ba akoigi tohan ba activities kharo tawe akoigi manipur gi oba akoina Manipur lamdamdagi Manipur state dagi tonganba state amada layaga dapan dagi prina Manipur yaw fondaba festival gumba dagi any program gumba any function gumba to so hogi samna harabada koi 2018 da koi kena su toki Manipur babanda changlam khongchat and hanga master state program su koi toki babanda student miyam kawaga invite tawaga meeting wanga laga isai ga tawaga toki adu nataba atopa Bagi Manipugi any incident Amathoko Matamda protest Togi or so Amagi or our one wife from the home or so Atomaki Manipubangi Tia Shidi Ayabaloga Manipubangi ground Manipubangi Sumang Damagi Masawamangi Atuga Atom meeting Amatoga so Masamato so other activities at them Pantoi Habitat Aduga Manipugi festival in Apagi Neo Chakoba Atagi Charabugumba Siso dum pangthoe yam students sing haunaraga atopa mising invite tawraga dum pangthoe haitare kanu si wahang si maka sa thara point haitare ko ko wahang si maka thara point na khoi masak se hojik ki oriba situation si haitare ko masak ki karamba condition da dai kamai tawri hai kun kitana tambiyo masak se hoji leba magi condition haigadi aina ai se hoji advisor oina lebne do hoji ki condition se bagi hoji India ra ko world COVID-19 na marmorega sigi lachat sidagi toga akogi situation se kitang yamna kana weak way habitare habidi students sing su lay yamna lay taba habidi Manipurda ayamana loina thongi boiba jiki matam chida aduna akoina kaigumba COVID-19 sigi maramda mayamda health tongingba koi Kolkata da leba Manipur sing sigi naw singda kaigumba amda pasang sa financially mating oregasu chana thanaba kaigumta oregasu koina mating to ngamde we maram se makoi sikse loina ayamana students sing stay February March size da exam loiba timing oina kiba adugi mo holy festival yaksang lakiba yaksang matongdagi lockdown sa hawkibani aduna students sing je yaksang di mo koigiti namna amsterdam Manipur so festival mani yaksang je yawda yante na moi compulsory thokibo aduna students sing je less number of student like man kana da Kolkata le ho sing je yamna sing yam hawdaba aduna wena akoida adugumbagi strength se kadang wale habitare condition se koi birandi form to dum leisure habitare si kai within a situation lagi condition dum lady aduga activities kumba atai health kumba kento ko pagi matang kitang week were kitang late hojimakidi bablu anu aje makha tarak pasi aina bablu da hamjening si ekhoi masak haibu tare ko masak sina ngasi phawbuda koi Manipur gi mahairoi singi da makta tawraga lakpa thabuk thoram singi makha tar koina Manipur dagi Kolkata da mahai tamba lakpa mahairoi singi da makta kari karamba efa thoram sing makha tana tawgada policy kari lagi bage haidu khajitan tambi biaba mai late tamba lapagi kari tawgada kano hai se policy hai se ai mamang da last year 2019 haidi masakna
लौखत्पा याबा पॉलिसीसिंग अदुगा लौखत्केना खल्लिबा हाइतारेनेको अदो अनिदुगी पॉलिसी दो सब माने हाइबदी अखोइसे हौजिक कोलकाता लेरगा अतोपा मणिपुर दा मोय बोर्ड एग्जाम अदगी काउंसिल एग्जाम पीबा लोर मतुंदा पास आउट तौर मतुंदा कोलकाता दा लाकनिंग स्टूडेंट सिंग से अखोइने दि खंग मनते अदो सिगी तोन बा खंग नबैत मत मयाम दा खोगी मसाक की पेज खोगी फेसबुक पेज लेरी सिदा खोगी लिंक अमगुंबा कोना सेमगा सिदा एडमिशन तौनिंग से sida pawilo pa yagani or you can send message athar pasu yagani haiga admaina amadi tawkhre atawba haise mamang dasu nogi member ariba kogi ansinga pause founder matungda smart tawsti noi kana gumba member khara masak member khara kolkata da leiba afaba college sing sida salaga karam college ta karam ba kari course tawba yai students in the Nakada students in Karma course apply to way Aduga Kari course to be Mogi Emerson Karamatam Dano, the online entrance exam to Wudra, open a laga entrance exams at Pamagata Wudra, having a Dumba details to survey in a Salaga, Dumano details to Pazana Komo Matunga when a file Amada Alapto Matunda for the Manipuda, Hate Manipuda, sorry, Manipuda, when a Manipur student association Kolkata Mahaki page sida phongdoga mayam da expose toga sumaina mayamna kitang kino se agi haiba pot series da mayam sina khanon tawra kan yengbi akanda message da saru yabira akanda mokoi da mak pangno nam mating sing haitare ne ko masakna dum pangna bagi dugum bagi thawang sing lei haitare ne ko makha ta ko se bablu aina hangba question si hojik COVID-19 coronavirus na maram oidana chiti lebak kumada kogi pandemic haina lockdown lockdown tawkhibana chingba tawbana chingba hojik su chathari haiba tare ko marak sida kolkata da leiramba mahairoi sing si kaya mukti yunda thokna khibagi paulai masakta aduga kaya muna Kolkata da lehobagi adugumagi report ka laibibra haidi makoi aduguma report kung laibibra lairaga di khaya thamibra yaba report haibase karam matangi oidituna haidi aikoi handaki corona virus sina maram oirakanda lockdown hamdin khaba mathung sida koi masaki sutabi lamani na khade se for example loina hire kanda Kolkata dagi nurse me amama resign tawraga thongna kiba adigi resign tawda thongna kiba mam leiba dumai tawdana students sing marak tagi haitare ne ko students Kolkata da leiba students sing si apun by students sing si marak tagi kayamuk ki chance percentage kayamuk ikoi Manipur thok khage aduga percentage kaya muna Kolkata da lehobige haibagi leidana ko what exact figure do na traga su around leidana ko dugu magi report ama leidana ayam mana kogi Kolkata da leba kogi Manipur student haisida kogi loina mak yaure Manipur da belong to ba Manipur da belong to ba loina mak yaure ado moi sing se ayam mana around 80 to 90% di loina yum na loina thona khre habidi makogi kogi lockdown hor ko timing se kogi moi ayam mana Kolkata da leba school college sing su university su exam loina ki ba timing loi ba aduna moi jum da thok ta exam loi ba ne yum da dum thong ni loina thong ki ba timing loi ba even not only in Kolkata nataba atopa kogi outside Kolkata hadi Asansol ga dagi Kharagpur atopa West Bengal area sing ki college satra sing so ayam mana loina yum da loina thong na aduna around 80 to 90% mukti moi jigo section loina yum da loina leiri around maximum loina thona kare ugli hero sing di kha yam da ba ko just sing less number ne moi je makata ra pasi ekigi mahairoi singa haitare ne ko mahairoi sing sina hoji lehoi ko mahairoi sing sina lockdown sina maram oirakanda thengna ba awaba haitare ne ko
मखोई तेनबा खुदोम चादबा अवाबा सिंसी करी करी ने हाइना लौबा याई करी करी ने हाइना थंबिनी दसुनी असी मतंग द अखोगी वरी खर दिलाई इंसिडेंट खर दिलाई हंदगी लॉकडाउन सिना वही कोलकाता दगी युम द थोप फंगौदबा नंगौदबा कोलकाता दम लेहौबा वही हॉस्टल द लेबी यावे हॉस्टल इवन रेंट लेहौबा यावे द मोगी अवाब से कमाना तौगे है मतमदा अखोगी फेसबुक पेज सिदा अखोई द मैसेज थारे सुमाइना मतेंग तो तौबियो इवन सात्र नतबा इवन अतोपा ऑफिस तबक तौबा मी अमानी फावबा अखोइसु अखोगी पेज त संगा अखोगी मैसेज थारा कांदा सुमाइना करी करंबा मतेंग लेबिया तौबिया बगे है बदम त पाव बिरौ काइन तौगा कोइगा मैसेज थाबिरगा द मोगी मखोगी अवाब त अतै केमतिंग नते फाइनेंशियली वाबदी नते पैसा लेरगसु लॉकडाउन लेबिना मपान थोगा लेबु पोचै लेबसु यादबा पैसा दुनासु उपाय लेरतबा पैसा लेरगसु अदुना अदुगी प्लस अमु अकोगी लाइना सिनमो अकोगी नोटिस अकोगी सक्ता अकोगी लुक्स ता यामना अकोगी चाइनीज माले अदुनी कोले हाबिगी रेसिज्म की बतांगा सोमलाए अदुना मयाम छात्र सिंगसु मपान थोप कीबा अदुना बाइन तौबदो अकोई इंसिडेंट वना कोई अहुम मरी केस कदी अहुम मरी दी आई थेंगकी हदगी मतंगदा अदु आइना कोई मनिगो गवनगी साइट तगी मरिगो गवन दा पीबा हेल्पलाइन नंबर जो फाउंडरगा सुमाइना मखोइदा चेंगचा खवाई संगै कुंबा पीबा सप्पा मखोई दो तो मखोई थोंगांदा पाव फाउंडरगा फाउंडरगा को थिनबा चलुबगी माना खदि लै अदु वाबा हाइसे खदि तुम लोइन वाइ स्टूडेंट गाता ओइबेना मखोइसु मपा तो कीबा पैसा लेरगसु पोत लेबा चलुबगसु दुकान पुजा पोत पिरक्तबा अदुमाइना तौवे मखोई अवाबसे अदु युम थोनिंगगसु युम थोब फंगदबा अदुगी अतोप स्टेट इवन अतोप स्टेट तगी लागा कोलकाता थुंगा लॉकडाउन यौदुंगै टाइमिंग जे कोलकाता थुंगा लेरे मोसे अदुगा नेक्स्ट डे दा नेक्स्ट वन और नोंगिनी लेरगा मोसे मु इम्फाल तोरकदबा सिसु मु लॉकडाउन लेबदगी फ्लाइट लेना कैंसिल तौकिबा अदुगी मोसे मखोजे मु होटल दा लेगे हबसु होटल नो लेफम लेबसु यारक्तबदगी मु मखोजे अखोई थिरे लास्ट दी थिरे हाबदी कोई मणिपुर स्टूडेंट एसोसिएशन कोलकाता मसाकी फेसबुक चंगा फेसबुक हजिक मतमगी सोशल मीडिया से यामना के नो वेरबनिना सिमा टिंग लो काना को मटिंग नि दे मिरा काना सोचपाइन तो भी कॉपी उन तर कोना पाव खंगरा माने को बंदाना कोई लहन बसु यावकी सात्र खरा अदबाइन तो नोजे मखाता को क्वेश्चन से इन हंगिंग बसे मसाका एखोगी मणिपुर लेरिबा महाइरोई सिंह की ओइबा organization sing association sing se karam ba manipur gi mahiro gi organization sing association sing sida link laina bage haidi mari laina bage communicate tawna bage kamana taw bage hai tum thambi manipur liba student association kara मसिंग खर दिलाई अदो आई कोई मणिपुर स्टूडेंट एसोसिएशन कोलकाता मसाक कदी अतोपा यामदी मरी ले नत्रे जस्ट समना हायबदा कोई ओनली जस्ट कोई एमसो ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन गदी कोई मरकता पाउ फाउनजै मखोइना ए प्रोग्राम दा सिमता किना तो बियो कॉपियो हाय मतम जो कोइना हरा तो बि कोइ मतिंग का कुछ लोगो अदवाइना एमसो कोई ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन गी गदी अखोई गदी दुम लिंक अप से दुम फजना यामना क्लोज मक ओइदगसु तंगाई फदना तौदियादबा मतंग ददी कोई दुम पाउ फाउनरगा मखोई गदी दुम लिंक अप तमले अतोपा दी फजना लेनदे ओके अदु लोइना ना करिगुंबा मखाता करिगुंबा हाइताने मखाता कोइन हाइता हमने क्वेश्चन से करिगुंबा अखोई थौदोक अमा थोलकपा मतम हाइतारे न को एनी एम है तो भी आई स्टूडेंट सिंग रिलेटेड ओइबा एजुकेशन कमा बा दुकुम थौदोक सिंगा मसाक न कोलकाता दा लौरिबा थौदांग सिंग सिगी मरक देशा हारिबा मणिपुर दगी मणिपुर दा लेबा सुगुंबा स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन सिंगस्तेगी करी करम मतेंग फंगबा लई मखोई सपोर्ट फंगबा लई लेरगदी हाते हाइबियो मतेंग सपोर्ट हाइबसे
kamaina haigani haiba isu kitangdi confuse chale haibadi mateng haigadi support leidena ko support tawba ai karigumba se khudam moina hair kanda mahairoi ga mari leina ba thodo ama tho ko matamda masana loriba thodang sinduda okay ahen bo oina manipur da leiriba sugumba students ki association organization sing dagi karam makal ki support lai lakpa leiragadi even leiragadi aduna to wa ko mo igre adura even leiragadi khara thamni yaba mateng support lay ba se only just koi emsu koi anna hajing mang na pankiba all manipur student union si katana atai atopa di mateng su pang na basu leite ha means pamangda ni koi gi emsu all manipur student union ga koi gi masaki member singa tawaga koi gi any kana karigumba koi gi manipur gi apalam atopa kolkata na taba to delhi adi bangalore gumada incident ma sama to matamda akoi manipur gi su manipur masani aduna na koi su magi manipur student union chun lai guduna si gumba si program si incident si matangda si thoi ba issue si matangda kitang meeting to biu copy wa haiba gi matangda kon to ki basu yawi aduna moina support to ga koi gi awara pa ben ki basu ya am yauki em su gi mai ki tigi adugumba akakna akakna kena de hybrid namjatre kan mogi kena se ado mating gi laiki nen ai thamjage okay thank you matang se w nena hangin bo hang se kolkata da lairamba mahairoi sing ayamana 80 to 90% ti mayam da thong na haibagi pausu leira ina hai tare ko makata na lehori ba hai tare makata na lehori ba mahairoi singsi isa aikogi langa ki maikai dagi panghan ningba mateng hai tare ne ko langa ki maikai dagi panghan ningba mateng kari mateng panghan ningba lai masaki maikai dagi kitang thamba yawe hozi ki oina leiba situation sida aina panghaning go mateng government gi side gi panghaning go mateng se atai issue to ko legi de ko gi keno gi side gi masaki side gi haiba tare aibdi masaki leiba masakta belong to wa students things ji masing su yamna su leita banina makoi gi hozi lockdown su lei banina makoi da changdiga ta no magi daily needs have tare adugumba items sing sa tanaba to so even atopa posei kitang wera su adugumba gis mating di ai government side gi toningi okay thank you makata kusi bablu ina wang se eko manipur gi oiba manipur gi lakpa mahairoi sing se ayamba kolkata dagi 80 to 90% di no mak to kaya dagi often simulate banina hojik laihoriba makhoi sing hai tare laihoriba mahairoi sing sina akogi situation sida hauji oriba situation sida hauji ki oriba conditions sida makhoi na kari to mathau tage haidu aduga loina na bablugi wakhalo oiba bablugi wakhalo da hai tare bablugi makhoi sing kari to hani kari makhoi da kari thandi ba ado idea am takidu aigi wakalon da hairagadi hauji leiba kolkata da leiba students sing se masing su yamna su leitre aduna makoina hauji tangai fadana tawudo ba thabak se aikogi nomoda changdaba yadraba daily needs aina ngasai mathak ta pan kiba daily needs essential items sana tanaba mo oro ama boero si dakar lei do sil se aikoina ngasi leuraga hayeng hangsit momit mari le di loki kani ado dakar lebo matamda akoina si papana salaga dukan da pot si edong lening matamda dakar lebo matamda akoina isana koi government na piriban rules and regulations niyom sing ngana chapiba ado ko mapan thong matamda koi best marks upiba asi umyam sti tawdragadi akogi koina outside ta leibani na atop mainland indian koi adai local kangbu sing na so koida kayani
yamna Yengaba. lan ugiruba ama leibanina adusu pamdaba haidi pamde habdi akoina maram oraga makoi di suma issue ma sagalaga irang thorapasi aduna tawning de bathoksu tawning ana thamjaninge ado sigum mayam je ado marile na maruina menona ningi budi asigumba awa ana ai dagale matamda mating dagale matam chida akoina aina lawaning ba mating se marile na authorities marile na department singda ana pau pibiba bai student gi organa koi gi manipur student association kolkata masakta contact number sing yauri aduda pau pibiba aduga atopa association koi gi organization khasuledi kolkata da samna ha MIK mo haira so amagi habsu am lady adugumba association khara sing sida so moina dum angam pau phambir kadi ana kuda ta pau pibiba sina oi fagane na ai Okay, tagachari makata ko hangsi bablu ikogi masakna yamna maru oina lokat ke na khaliba maru do pandam si karini haina thambi ba yabage haidi magi main object si karino haibu kitang thambi ba yabe. Okay, yani masak se student gi association su oibanina aina masak ki main object se aina thamjani go homse mayam da ai smaina haijage student ina student ga mari lena ba activities habadi masai mamang da sumni so hangi ba student amma khara konpur dagi kolkata da mai tamba lak matam da kari karamba thawang karamba kai ke tobiya bagi lebo adumba akogi yamna chawna yam success ona adumadi ai fajana pangtokpa pame abili makoi gi da mauna laga su makoi da college sama salaga su makoi na salaga ek mauna laga sapado makoi da su awa pa mo da akoina khangaga akoina mating pangbiba adugumba gi kai gumba dum line khada akoina mating pame and plus atopa kara activities suma sigi side gi kitang tongan ba lambi amda tongan ba kitang side amda la kanda bina hamta na kai gi sahi kudingi leptana organize to akogi annually pathok akogi notice students sports meet che asigi se abai manipur se atai to atop state sing se yengro matam yamna week oba state ama ne week we have di koi sports ta sanaba haiti have gi student strength si what karin ko strength si ama student number of students yamna what lay students si yamna lay ba ko lay ba se kamai to ga matam da ko sing se participate to si nang si ama yaw kolo ha matam da ikai ba adagi yawning da ba hairaga su papan to ba moi yawning da ba field da to ga moi na kai to da nervous ta adu mo ya ma le adu mo do kitang to ai na su phya su ma su request to angang sing le sing students sing da participate to no ba da first even first to go yam yaw kare adu mo kai si kitang wat le si mo se adu sigo sing su amana ma da mating lo na ga di akoi sagi haina gi ba ma su le ni na unity strength and le adu mo su aina to ninge si hom si ma thamjaninge sagi sports lagi annual sports to se yamna khoi on ni yamna mai chokpa sotra maksu yamna mai kan khuwa na ai chung ma si pawda dum suksang na sahi haidi red ni pan ni si kitang yana mai pak na haidi kitang mai pak na kitang yana minti kitang yana pajana bagi dum mai pak ta bidi da te mai di dum pa e aduga kitang yam fazaba lambi ma da na flow yam la chang nai na chapa ma aduga ma mo heninge koi gi manipur gi students sing gi kolkata da leba koi manipur students sing se okay yam noi je do makha ta pa question si hai ri ba question sing si gi kitang phido ga hai ta ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯁꯤꯅ ꯋꯥꯅꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯛꯅ ꯃꯁꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ masaki makedi pibining ba message se mayam sida mayam so hena khangnare hosiki matam de hoji se covid-19 gi laina si akshanna sando panina ene khaje ki ba ko government na pi ba magi niyom sing na chapi ba
social distance thambiba amaga chungdaba amaga yamna lapna 1 meter distance ta lega leibiba aduga mapan thok matam da mask upiba aduga khutsa ni thina hambiba aduga plus ekoi mayam asigo mayam se ai ngakna chalagati laina sidagi yamna laina nan da bangam gani ai chi message thamninge ai wakhanda okay am wajai thagachari babu koi ngasigi thawram masida saruk yabibagi damakta ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯄꯜꯁꯅ ꯕꯕ꯭ꯂꯨꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ Thank you. Matam ai site su matam ki paudam voice of people's bu haninga laitana hanana ai maikiri ki jotara pudok sari akoi bu invite to betana masa ki maranda khara hanana ne bagi tanjama pili bi tamata su yamu su aina kumana ko music hello sir thank you masini ngasigi matam matamgi paudam voice of peoples na mayamna khudol tamjaba asumlaba voice of the peoples haiba thoram asina uduna laksage matam matamge wa thodok singi paw sing langdam asigi saknairaba nioi kaya gi kholau amadi makoi gi khonjel uduna laksage migen taduna lebiu ngasi damakta di thoram asi matang asa je lotion jarage matam matamgi paudam Facebook page amadi aigi YouTube matam matamgi paudam channel bu support tabiu ngasi damakta di matang asida matam matamgi paudam voice of manipur sandok chaba thoram asi matang asida lotion jare aroi bida bablu bu amukha na thaga chari aikogi thoram asi saruk labi boi damakta bablu thank you bablu thank you so much thank you